Kaskur Government Girls Higher Secondary School Jowai ka win kaskur wada yo opsia ha ka thup top-10 younger result Higher Secondary School Living Certificate araja arphausan ka commerce stream wada penbanada ka embos ne ka sngi lang ba ka wi ka khana pure ka sopian yang ka wada yo hai kardan 6 position tang wada pendia wai pen phalawan yawro ki wasikai ka ni kaskur ne daw wa ka ni kaskur emmi pertuj ka Hei wah ka kardan 6 position yang ka thup top 10 wada mi ipertuj ka sopian yang datha irregular 2 candidate claim datha i pertuj ka Government Girls Higher Secondary School Jowai. Hei kalam wa ka principal in charge yang ka school ka Wyrta Sumer ongo hei to wa ka result Higher Secondary School Living Certificate yang ka school man ka penhun ya ki kam ki wasikai na do ka result science wa arts we kham tam ha ka commerce lang ba yop si top 10 ka sophia we ko man le ka fast batch yang ka commerce stream na kani ka school tangwa i mi pertuj wan ka school depen dia open si ko yaki ka principal khana ka wahi perchangki ukulina ka embos ni ka sngi de yo jubab ki to wom em ka affiliation we hajrong ni ka jubab ongo wasngau phalla ki nei bha hawa ki de man ki kate ka school sarkar kamon wan hap tho da ki yakate ka affiliation wad hawa to ka DSEO na ka chnat yong ipure puthi hi wa pha wa pen bor ya ki usdang ya ka commerce stream house name arja ar phawle de wo ong le yong sakhet to ong chwa na do na chwa la da to wa hap le da ka school tang wa klem ong yi Manapon ha ka commerce stream to introduce kita na do arjar arpaule hey wa how to snem the mode pressure bagi ke school yang yo pen mi ya kenika commerce stream the tho lat yo pen mi yo tho lat ki kamera yo pen chong ki kena the how to snem le yo kena kamwa chpawut the keni chpawut kan arut kamte yo to new snem to man ki first batch ki wa apia hakani ka first batch wa apia na ka commerce stream siya ko meni yo to wa ko wi ne ki khna yong ka Sofia niang de sia ko ha ka 6 position ka top 10 yong ka embos commerce stream tangwa iwi wani wasya si wani wasya plau ong to wa de dempat ba I myoi tho ki regular 2 ya ka Miss Sofia ka khna school ke yong ko pass we ka wa yo le ba ko ha accountancy le yo ka 100 marks ka business studies le yo ka kendi phao kendi ka khasi MIL kendi phao R we di yo ka highest marks ha ka commerce stream ni tewan ki English le bha ka pra phao pra economics le pra phao R te le bha ni ka kana res ni si ani wa I pertuj yo school yong Government Girls High Secondary School Jowai memmi ha ka ta ka top 10 list ini mani open si yang kam ko in charge principal wa yo ro ki nahi kai ki em lang hai ni ba wa hai por wa ki permi ka wa ki I pressure ki permi de permi nrei man de kali de po embos ni ong ki to em ka affiliation ye te im self tho I to ka government institution kamon tho di ka affiliation ni ba ka di SEO wa permission ka Department of Education wa ka permission yo usdangi ya ka ni ka commerce stream untuk man na mi ha top 10 list mi pertuj ke school yang mani si ile ha gini gisni wam emu ongi le nim aging tip aging tho wa to wa boy ke school yang daw le bha ke to boy em kam ki ki formalities ki open demi ita to mani si re halakat le man ka jing kemen ko krutam ya school ke yang wa wan ras ke jing job wo permi ye nawe pertuj yang ke school ke yang hau musna